urukiko ruretera abarwebembere kibina cha mwezi cha Ibandarore paka babataha katebe rukorirwa mpaka y'ibirore kandi rwizireho bwa nyuma y'abamemba bamwe okwetera nduru ahabwo kugwise kibina cyabo habwe chairman yayemerize abantu kutera abamwe bakarete sento wa treza yabajyanga umugarikeyo ekibina cyemerize abamwe bakazirete sento nanye nyino unabire mpire mutore yangi 10 konsene kane gamba kuyeta meeting buri meza asatu umyaka ena yenyuma nyina binteranta kose yinkumanya bakugamba AGM meetings buri mwaka nyona mare myaka ena dine bindebye mu rukiko ru umubica ashabirwe kwa yo reporter kandi bamwe omubyashomere bitabwire ba memba esente zibasize kusorozwa omukibina boss savings na sente zibezurozo kuzika tubasize kusoroza miliyoni 21 emitwara na musanzu rasirinye ngumina abantu abtuzikire twasi abantu 15 ezo ni miliyoni 15 kunogera akachiko k'ekibina karahanga hari akachiko kapaka karahanga hari tukabe stine ruvyo rwona nte kindi chairman twemanye ba memba nubangahi tutagaka kusitamo mpaka metro nawo gukora ki aho kusitama tukikira ekibina kiri ekibina eki okurigera hari ba memba kikatanduka mu mwaka gw'2019 na ba membiga numwe bitutumanyisibwe ngo kibire cyasigaza ba memba 80 na miliyoni 3 aha account kabanza kushoroze sento mutwaro mutwi ya birafe tuzumuhereza then tugarika tweshoroza amakasenta kuri pressinga ki ensahwejo kayeruka ntukika abantu turi abantu 80 urukiko rwaherushe rwo rw'abantu 16 nagumiza muri nyeto urukiko akahiza abantu bana batanu urukiko rwo batakikiri ahabwo kwebaganisamo mu kibina eki hamwe na nahabwa akakiko kwebembero kumara imyaka myinshi kataterirwe karuru umuhwezi wa RDC yakemerize ogiye biro mwenda byo kwikumena kumwe kete meeting ibyo byo no boye bitanu tugamba byaherize konanga byaherize korwa kikirize kahandi ingova turonda akakiko akasi amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe umuri Ibanda.